le tebele wati le tu e pi le ta le wa ha fetono le tu la ono o le aso farili le nei o le aso lona se fulu valu le masino a berila le tu sang le lua fe lua se fulu le lima ele sua fa malu malo ta tu li o Yesu Kiriso te fa Talofa mo folo fa tu le paia ma le malu tele le ta tu tunu le ta fo o mfai ona tātu o lia mai le tai ama le asa fau lo nang le le manatu sa maua se whainga malolo to fi malie mo le file mo le bona po e na wa mai atu le pong sa mo tātu wa ia sulu le malabalama le tai au ina wa to fangu le tua i lo to se fua au se ola foi o mfai ona tātu to whailoa i mawhitampai i pe au mangalu le ea pe ona ira le tai la se free bana tu on le nei ansa freile o se aso malolo le ai samo nei na tu inisio tunu o lo fa bena fa malwai le aso freile on le Good Friday po la le sa penga ia lo ta tu li fa ola mo no po ngai longa le Santa Euro le voila fa malwai on le ta tu tunu o Samoa mo ila tolo mai mo fa fo mai a tulu mao lo ye sa mo ya so malolo on no le senta mai so la so maliu ole taulainga o le yanso fainga lontu ma soninga a foi ran te fa fo mai a tulu mao taulainga na lo ye le yanso fainga malolonga mai se o le tanto to manantu mo ka ko banga ku ngakule muangar ka kai le mafuanga na fuai on iu le soifua on le tātu li whaola lana misiona sa whapena on whai li laro langi nei i lunga on le Santa Euro ke mafufau ala ma ingo fuang ma mafufau i la so un tātu whamanatu ai pua ngā on le tātu li whaola. But I would like to say Talofa to everyone listening to Radio 2AP and also everyone who are watching wherever you are watching from Talofa and we're streaming online on the Facebook page the 2AP and the TV9 and also you can watch our special program at the Talofa Samoa this morning the Good Friday morning on our YouTube channel, 2AP Radio and the TV9 Talofa. Talofa tuna yo tatu tiram tama tua fa pela foi on fola foi le fala le tao le fala ta pua mai o le fala te talo sia ya lo tatu tinu i en favor manga luenga ya euia e monio la so malolo o faiva matiu te la tui o le tātou tino ia o le whenga saloa i ma le whetalo loa ia o fe osi ai o ainga wai pe o isi asa nei ia tele na malanga mai ai a le totele fo i le whai ato nai ma ngai fo i a wai a tūlanga masani o le asio ainga ai whatalawa tu inisio i la tau leo mafutamairingo le tātou Facebook Live le reita au Talofa, good morning also my Pepine Navy malone folau lo fatu my Brisbane Talofa le songa atu mafono no meneta Wesiliana se fomria vai manuia le seta na foi Talofa tu ya le masao fitu fau lo avanza ta manuia le suga moriato lo fanga show tina ya Talave Filippo ya mafuta mai te fuatai manuia ngā luenga o le yaso ya ang le fo ile tu yo te fai ngā luenga o le yaso olo ya se tanto fa silanga ta ua lava le au na to e fai lo atu fa silanga le e al fa silanga mai le seifo maloloina ole fa silanga fa la wi lo alo i le pisol fa mai le fiva po na ivi tenki fiva Samoa e be po fam talanga na fam wina ila sirna fi fai loalo ia il mtanga wengo le sefu malo loina le manu le atino le PCI le fam mai le fiva po na ivi politiki fiva Samoa mai tawina le alulunga le foi numera o ila to wa fam maunia wa fia
le motu o polo I vai aso e lua o tranai. Tōs furu lima le whaitaua whai o la tōna reputia mai o wha mau nia wa awhia le wha mai o le whiwa o le pōna iwi. Talo mai le masino I anuari o le tu sanga. Tō iwo I la tōna reputia mai tōna lua vai aso te luai. Tō tele I la tō wha mau nia na awhia na reporti. Mai le whale mai tele mo tō tua, mo nisi na auto waa. Inisi o ngā singase ma wha to asia kiai. Ma wha mau nia ai o loo a awhia I le whiwa o pōna iwi. O le tōtelo I la tau nei wa whia, wa toe wha fosia le malosi ma ua manuia. O I la tau ma waripotia wa whia, e rofa mau inu ma whiuanga le tū ma tū sifo lau li I mule whanua. E tu sai ma whamamaua o mai tawina ai o I la tau wa whia a whia I tamaiti, ma tingata ma tua, to tasir tingata o whamau ni o maliwai, o na whianga onga o le nei whamai. O le whamai o le whiwa pōna iwi tenki whiwa pesi o na whea vea I eling sete o le namu. E whai tu ai ngol varasi o tenki e mafuai le whamai. O le tenki, o le den V1, den V2, den V3, den V4. Mai o lava I ne tinga ina, le tangata pia a whia I se isi o I tu ai ngol rei vai rasi. A whai wo o le tangata I tu langa onga o le rei whamai. E ono maliwai ono a whianga onga o tōtonga. O a unga mawholinga vaia ma sanu le rei whamai au whiai de whiwa, ti ngā tele leulu, ti ngā mata, ti ngā so ono po ngā iwi, wha fau ma wha suanti pata le tino, vai mga ngā se le tino. O a unga mawholinga vaia, o ailoa o aunga mawholinga vainga o ailoa ai ua o ngā tele le whamai, mai tawai o na vai se whamai o le ti ngā te tui le manawa, wha teleina te ti ngā o so ngā po na iwi, sau le toto I niso vai ngā le tino po le ngutu tulou, ma losi le whaafufau mapu an tonto. O lo whaawa wina peo na tūri loa ma mtai tuina na mta ngā luenga le soifua maloloina le tūlanga le pipisi le rei whamai Samoa. Whaapea ma isi atunu le Pasifika au whiai tonga whiti mtahiti. Talo sanga atu le manu le atunu I na ia tātou ngā lua whatasi tau whia le pipisi le rei whamai. E ala le whaatino ino pui ngā masani, tau sisi le tūma malo teli tono ainga, whaamama vaenga mano whaanga umai ono to ai, le vai ma mwhai ei o na tau tu fuai namu, wha o ngāte I namu mta I namu, o ngāte I namu muturi namu, e pui ama iai le ua le namu. Whai lai talawhia ngai e pui le tino, ea mai le ua le namu, ea ma mawe vai se fo mai pe a lia e ni a unga le nei wha mai. O le a wha wau pēo, o na wha I lo antu na mtanga luengo le sifua malo loina, na mamanu le atinu, wha mtalanga le tūlanga tūlanga la tamai o le pipisi ai o le nei wha mai. O le wha mtalanga wha le mole fiso tai le mtanga luenga, sifua malo loina I le telefoni lua te silua, ma le ono o, ko le upenga ta whailangi, le www.health.gov.ws. or the Facebook page of the Ministry of Health Samoa ma le whaaloalo. The public notice declarations of dengue fever outbreak for Samoa. The Ministry of the Health is officially declaring a dengue fever outbreak in Samoa. There has been significant increase in the number of suspected and confirmed cases, particularly in Upolu, over the past 2 weeks. Since January, a total of 15 confirmed cases have been reported from the laboratory, with of the cases identified within the past 2 weeks. Most cases have been reported at Matotua Main Hospital, where the patients initially presented with other flu-like symptoms before testing positive for the dengue. The majority of these individuals have recovered well without requiring admissions to hospital. The most affected areas are those located in the northwest of Upolu, with cases reported across all ages group. Tragically, one death has been confirmed as related to dengue fever. Our thoughts and prayers are with the affected family during this difficult time. Dengue fever is a viral illness caused by 4 different types of dengue virus: 10v1, 10v2, 10v3, and 10v4, and is spread by mosquitoes. And it is transmitted from the person to person through the bites of infected mosquitoes.
So all 4 types of virus can lead to severe infections, including dengue hemorrhagic fever, a potentially life-threatening condition that may cause internal bleeding and organ failure. Common symptoms of dengue include high fever, severe headache, pain behind the eyes, joints and muscle pain, rash and fatigue. Severe symptoms of dengue include abdominal pain, the bleeding gums, bleeding comes, and vomiting blood, all of which require urgent medical attention. So we urge the public to be vigilant and work together to help prevent the spread of this disease by taking simple yet important actions. Remove the standing water around homes, pockets, and containers where mosquitoes can breed. Use mosquito repellents, nets, and coils, especially during the day. Wear protective clothing to reduce the mosquito bites. Seek medical attention if your family member experiences symptoms of dengue. The ministry will continue to provide regular updates and is in communication with the World Health Organizations to further strengthen in response. Let's stay informed, take actions and support one another. For further information, please contact the Ministry of Health at telephone number 21212 or 66600. You can also follow our official channels on our website www.health.gov.ws or Facebook page Health Samoa. Malefa alo Ministry of Health. Ya, menantu ya fa'amaluan tu on uan tau umikeisi ka ko fasilang na, but that's a very important notice for everyone to be aware of. Be o dai le ta tu fasilang ta u na me ta tu jangal wengal safe for malaloina. So encourage you to be cautious. Itu lango pui nga masani mai salavo na yalo mafalau le vanga ta u lava le o mai nei o le faia o pui nga pe o le faia le tainamu fa nga ia tulango spray repellent pe o nei me spray vole o le tino ya woni tu sena mu le tino ia manisi lavo pui nga masani ma ia makua ko angala e ka umafa le vai le fula to fa manatu wantu la fa manatu masani ale nei mo tato ala na ala yo no fa manatu mo sanga fa manatu bea I la fa manatu auro na mo tato se stay mi la mo tiu tata ele mfaio na ngata pe muta la fa manatu na ia inu le vai manfana fana. That's the first thing you had to do in the morning. When you wake up, just drink the warm water. Not the cold one, not the hot one, not the sweet one, not the fizzy drinks, but the normal warm, the room temperature water. Ole tau ole vai ngana ina yam fai ona fsosoani lo tino. Ole vai te le yo na nga le tino. Ya fa pena foi la te mi ka ku ki mama I ku nga fa mai fa pe. Ya wa o solo le fiva ya mo miala le vai tino. Si tatu se atu na tatu fa Talofa pena on hilunga le tatu bengo fam talanga the Facebook le tau. Ta bruia vai ta ole vala wa tu nei le manino Ocean Club le tau. Good morning sister. Fa bruia tu le seta ya te mala ngi bruia tu le tau. Also fa Talofa tu le sunga I Paulo Filoa Talofa ta bruia ma futa tu sing Australia ma loka I va veusu lo sunga. Good morning. Talofa tu ya tapuala fa lima oi manuia le seta tapuala. Ja, ta manuia va ai fa futai uta tu lima le senta fabrianto le senta para uma le ala leo. Pa belo to ofisa ba manuia de tu te fa te le la tapuala manuia foi le senta. Dengan Talofa tu I le sunga ya Pepin Navy. Good morning usa ma lo flower of to my Brisbane. Ova tu te mo want to le uto se fulu ma le odo minuto to turn the leo le tu la fito na nei tai out. Lau je lord to tele. Ola wanga I tu langa pi ona ya I ala to fingalotu o le telefoni la kalesia. O aso for really lava yo Good Friday ya pula somaliu e tele ina te tai longo o alanto ana pongi e tau fai ana pongi malava ia kalesia de lord to tele la fu manu tatu tinu o fai na tu langa ai ta u tele
ia ai ole nei tai ao a mai lo tai ao e la ngong sa moli nga ia fe maltala masan fe malkala si usen tu pai nga ia nga o ya male tua ai sa o le ya twain nga me ia nga o ya male ku Stay mo lumo tala leo tatu lai o le kanga fu le ku ke me kala ka ku lenga ki lo lai ku wor ko kele tala lo leo tatu lai na on na fa talo fa mai le tala ho tatu lai no mo ila tu tu no fafo lo te sfalu lo te sfalu o wa le tulang wa sofa bene ma kwa fia maka mayala ila tu lo lalam pa pa o tu no fafo ya ile tulang lo ia tatu wa sofa pito nei ai vi le autelenga o le nei so ile va ya tu fo ya u mantua sao ngonga me uma ia le taulanga ia pia o le paule o le mea ese ai lava Samoa ese lava Samoa tinu lava langi i mea nei o aso fa bene o aso me o aso maliu mo aso sapati e olo i kamanga ia ke vailore Samoa ua faaloalo le ai se mea e toe le i maseisi a mea e toe ngase pe foi la ona yele nei tao o le mai tau atu le nai nei tao o makua sa o le me uma o pe le so le sai Samoa o le tatu traffic update le nei tao ia filolo ila usu mal tao o maka o nga Sava Valley to tele tu li mai ia ia lontu ma mai sa mai ser kale sika tuliko pe ia no falongo ile se uso ya tu pai e pe e se fo ila le sala vai ila somaliwa le lato e kale sia pe ile ta ul misa ya ai se nai si fia uma le kale si katoliko il fatu tong katoliko ai o si e kale sia ia no uso malita ya o la ua mantau no solo mai to tele ya wa ia tulanga pe ona ia ia sa uninga loto le taiao ya ona ngai fo ile falto nai wa manatua o le aso ia le aso farele e pe treat fo ina le to tele o le aso sa me fo la no to fa fo mai le swing o le tatu wala le e ili si ko inga ngala merka o fa no mai o pese lo wa o le ala o le ola la o fungel ko inga ngala la fa asile mam la ufang mam sele fo lunga li la sa e como moya li ala o sa oi ala i forco inga fa pela sa mau lo inga marco inga sa lu se loku ya ole aso e fa no manu ai tinga te uma ole la langi e mai solta tu tino ya tatu te mana tu ai le popo nga na fe ngai mo tatu li faula le le yana fa ke aku kama ya ona ngai lo le tatu malolo ona i tatu pese i fa tali tatu telefo ya on tala le tatu leina ai se i fa te mo tol vanga ta u le le ke u pisi aka ko fa pe o le ale kulanga i ka ko kisen nge yaso ya le yana fa fo mai le tatu tise ki kilo aku il tatu il tise ma le fa so ina pola se tulanga o le ai le nei tau mo le yaso ya mai le tatu ma sianga tau tise pa silanga tau o so malolo mo te mi fa nga luenga mo official APC ai lai o le tulanga le pe o la tu te mi fo ile talai ai le ki kilo aku pepe le tise sistemi o le yaso il tatu ya ila somalolo le seta ya o leu te mai tawatu ila so freile le nei pe o na famowina o le tau le valu i le tau le ono le a fiai i a palisi fida ma le fanga fida o la ngai atu la le tau le ono ana nei le se fulu lua ia o le Beach Road ma le Industrial Fida na lau ko fa fonga mai e aso malolo ai le malolo ai le mochi o tatu il tisi fa wa upea tu langa masani o ta penanga ia mo ila to o le ko fa fonga mai ia i le vai nga o le tai ao ia o no to si le fia
Ya, o le tātou wanga atu na i tātou whawhiwhenga mana i musika o le rei tae au e sai foi o le tātou proklame steamy ina mai ai o tātou telefou mana i tātou whawhiwhenga o na whawhongfoi lea i tātou tararoanga o le rei tae au. Ia makala kluka ko leiga ia mailo e senta. A ua ke kaua mai fua wanga sala. Mea na oe male antua o le melenga lea o de tāu i lea suri to ele te fu le sa tauro. Mai fa yatu ile tua tau atu ang sala uki ka ume kia ulanga uki le fa mangalong yo ang sala I ka kala ko fo ka ku lenga e vili mai ya sisi ke fu vili mai ngongo fe mai ba ai o te fa ilo atu tatu o tunu o la uanga sala wo ka kala inga mai pa le pa ni ai ya ai uma tala tu tatu leina tatu tala don fa soa ya ongi fa so fo ile ya ole fa so fa asomaliu ia matatu to mana tuai ia ipupunga na fenga I mo tatu li faula so nga ia fa lalo tasu sui tuai on le o pese fo ile ala wilo a toamua le tia ma o le pese fa ngoina to tele a o fa tali Te loto ina yo to loa le sui. Ine mata upu ye moi. Ina me yo to fa no loa. Pe do isi ko le ai so la to fa moi. Awa a fayu ta to tonu. Wa maliu Yesu ma to. Fa pe fo ina na mai ele tua. Fa tasu mai e o moi. Ona o Yesu. La
whanga mai le sunga ya whafo. Au lalo mana besera na whamai ua toa tele o wha tali tali. A whamai ia ni se upul besele whamai. Mai o laua whainta toa. E lawa tulu mara teimu le wati le tue pi o le wa te whabinuta toa le tāle o le tu lai fitu. O le ngau whai a ko le iai a whamalunu atu. O le ala tala tātou leina, mo sau whatalofa le reitai ao ia e po a mai oe le reitai ao. Ia, lau il tātou telefoni, lau il tātou toto whatalofa toto. Ia, no whai lau, ionga, ai, kumai whai, ua koe whasalonga. O kalame o lea se maniu, ni asu. Ia, kalkalango aku hoi vai. Aso hoi whapini. Ia. Lalo ngā lea lo whau. Pai mi o pupua ngā o le ri. Ke uianga ke te kausanga o mawai. Ia, ha o le lawa e wha mga koe lala. Te iau se mea fōwoi le. I le whakahua ngāta au keisia. E lolo ngai le loko. E lo whaka ori. Ionga pōpua ngā mā pau kuia. Iau ne iau. E ua vea aso maliu. Vai maaso ka whakao ke leo panga. Moni. Aso hoi whaki ngoa ia mea, ia mea, whaleanga. Ia e pe ia o le au ke siango ia ma le au whakuku. Ia, kua kurawa le anganga i leni. Kako kalkalangoa po leni makako mawhau ia. Le whakaua inga aso whapengi. Ia, o si au lea whaasoa. Tako a kungu ia malpako. A whawhau te eleri. Malini o ngā koko mapupuaka. Ia o ngā kako wanga saka. Moni. Ia, kau ia nga ia whakaua inga pēi. Kako aso whapeki. Whamamalu. Ia, o kaua o lea nganga. Ia so. O ai mai fo yang kamu yang mo kako. Aba. Moni. Ia. Ia nga ta so. Kata mga wakai dari si bu sabo. Ia. Muia ni ia so. Aftai tele ya la ufionga mnuia telefoi ya le senta ya na foi tu ya mai se yo malolonga ya lo ye nei va yaso. Ia le pese foi le avelo wola mo au mai. Avelo wola. Pangsa. Ia. Ia fai masao ni yaso. Fa aftai. Ia. Ia, mamia kiu. Ia va pena foi se foi. Soi po. Nei se ona i tātou wala au le tai au, hea, nau whaso mai, kuinga whaso, ai o le whesili e whiatu atu e te whaso mai ai. O le a le tā ua, o le maliu e Yesu, ma le whamana tuina o le nei aso le aso maliu ma le totu o le tātou li whaola, i a te oe. O le a le tā ua, i o le nei aso o tātou whamana tu i a te oe, i a meise o le soifuanga ma le o langa o tātou iai, Talofa toto. Se forma uia vai. Ia, langi mama. Marole. Se forma ua mani langi mama. Ia. Ka kofa kaya le alofa male anga le le kua. Ko so fua ma so na pola. Lewa. Kako aulia fai lengi yaso
Ya awa foile. Te mai fo isi o kako kungu. Mai whamanga kuinga o le aso. Ma liu si o kako li imo le kako whaola. Ya. Kako ke whamamalu pea. Le aso ma liu o isi o kako whaola. Oni. Avea foile ngi kai au. Whakalofa kuai. Kamama ki ngā makua. Ia e mese. Talo fai. Motu mai tātou musia mai tātou wala aula nā. Lewa tau tala tātou leina. Lua te sfalu o mele lua te sfalu lua. Tala pēr tātou leina. O le a le tāua. Le a se tāua. Le a se au ngā. O le yaso. Maliwa Yesu Kiriso. Ia maiso lona tōtū. Mo oe. Talofa tātou tōtou. Ia, ora tari o siri. Ora ka ua, ia. Ora mangalo kako wang sala. Marka ulanga e. Sasa ngia kako. Ori whaolo Yesu Kiriso mangalo. Ele lalo langi kako. Moni. Eo. Kako mawhau e. Wale wang maliu Kiriso. Moni. Ia, alfa mga kuinga. Ia peo le asongi. E ki ngai ngai lo pa lo kingo moni lava ya lo sai o fe au pe la so ki ngai lo kingo i la so ki ngai ga ko ri fao ti nga fa ta simole fao nga va ka simole fao io ala wa maunga ki nga va ka fi ka ko ma ka ko la ngonga i foi de le ka ulanga i le fe ngo fi e le fe ska ka e me fai escaraca de cauranga de sa. Sa va pena, sa unia Yesu mo kako. Ya. Ngo mangalo foi malo ya ma. Ngo. Ya, ai nga kai dia. O lua. Kako mau kako mangalo. Moni lava. O alava me o le ka ke ngā ki e di se me ngā ki e silwhanga pa i are kua. Sa o le. Ka soa fo iska maa o mako. Maa ia fo fa soa iska maa. Maa ngalo i ma oe au. Ioi, le fo i maa ngalo koi maa. Maa ngalo a koi mo ka Filipe pei. Ioi, maa ngalo i ma tupa i walu anga po anga sala. Ioi, ala koe. Ala koe la mana makua wha makua nga sara nga leo whaso. Ia lo wha kumaui. Ala wha whonga mai a kunga mau. Wa so foi de koe foi mai ia. Ia lo wha miskak sukalaki. Ia. Le wha peo le la unga oe. Koe whairo ulafo koe sukalaki. Ia nga lo i mako. Ia ai. Manguia la warkiu keringa iasu. Ole wera lo kokorki a pula. Malo. Ia. Ia, le kai au. Ia, lo whako ngai voi o aku ngai isi ngai vuka kamini. Takel fong. Le lei. Alo whamo e lauso vai. Lo whangai takpaanga siu ngai whawhenga ngā fong whatua. Ia, me se fo ki ngā maka mama kua masa moa. Ia, manguia ngi e seka. Ia, tai mai manguia foi le seta. Ia, lo whamo e lauso. Ia, tai seifua. Ia, seifua. Ia, talofa le se tatu tutau. Malo, jonga vai. Oi, se malo le seifua mau ma le lagi ma. O non ni pia. Ya, aba ko yanga yo pa ngai me ka ko pa nga matang. Ai ko inga nga o mai mo. Mo longa mo. Tu nga san lavat. Ye lo nga pang. Ya me se ko au nga nga mat. Bakung ay ang apoy yung makung ipaya ikamama kung ingama ko ay mesali mo foi fazer ngai na ko lo pango mangu o se bara pa ia foi ya fogo ya skip o mo foi bala o pa ia le ya fogo pa mo de foi ngama panga pa ma bang panga ya yung wala pa ye pure alo fai ya mo tia mai tanto wala na tala te pel tanto le na le lu te sfalu o lua te si falu lua le vai ngol tai au fa se lo ngol tu pi ya fa talo fala tanto to
Talofa va. Ia langi mama malone soi fu mo manguia fo ile esenta. Ya, o le nga moku ku mala au. Au fai. Ia ole wo fa pe wo isfale tonu ta leina. Wo umar. Ya le wo ko mo wa. Ko. Ya. Sa kaya ma le fa ka. Ya, la kaya ni ya. Le pe ta la mo. Yo creo que para mamá lo caso mamá le voy lo que hago ya lo que para no para ya olha lá mas o campo palong rong il caco para mí ya sakalo fa ko que ma ko para mí ya lenga ko yo kama fasta ulang ya wale ngo fuka kwa ngo fukalo ya wale kwa malong singa ngalo akalo fa ko ngayo ai ngayo tumo mau pa fong fong mai ngayo ko fa singe ola ko kai ko mo fa ngau ya de te ko ile uso ro mau ya ko mau fa te ko isi ma o fa ngau ma kinga ai ya kalo fa ko ngayo ai ngau malawa ngai Samoa ai ngo shok ma ai ngo shok ba ya nga ka foi leo ai ngo kinga ko mak lo fa penga nga pa fong fong mai ngi va ngo le ya ka manguia le ku le aso le seka ya ol fa ka lo fa nga va ku ngai to le asi o ku pai ya i pe le ma le nei ma le lo ko le ku ai lo sunga ya wa foi le long pu li fo isi o ka ko wa ku tai o fa ka lo fa nga va ku ni ka au ma ka ngo fi le susulu mai o le la ya fa pe nga fo ile susulu ma ka ngo fi o le lo fa ma le nga le o le pu boni ya ka ko fai me pe lungol ka ko ala leo ai ka sanga inga la vale o wa yo pe se foi ngale o la va ben ia ya lo fa tu ya ki ko ja wa boni ele sel natala ele pu mo le lo ko le ko boni ya el peste na mol manga o wai lo ngi kuma ko ya ka ko ai el peste na lo ga venga malanga na palo alo faftai tele lava manguia ke fo ia malolonga o le senta ia mai soli tutu ela so ia le sa ya alo fantelatu ia manguia ni ato ia so fo ia o ni sina na tantu to o le ua vai to be on mun me fo ia lo fanga mai se fo ia o le tulanga fo o le tau o le tatu ia i le famanatu le o pupu ngalo tatu li fa ona pe ona tatu e fu na yaso talofa tatu to le we lunga leina ya se fo manu ya langi mama mana era sore moni lava ama ya le fide mo yo tatu ye pifio no ga ye se tuna ese mo ni ta ya o mo o auto to ye fu ni yo langa ayer fide mo ya yo na o mai le fide mo yo tatu o nei tatawa o fasa ni yele e kale se le tsimula to fanyalo ya o fa e fu na ye ko kalame e sunga ya polo makuka ya male observo ya fatino fu e le sta ni ke kamna tuino de mariole ya olo o file mume o mai lo fole tu aftai ya e ya nganga ta ye le tu lo nanga le tus la via ya mapulpul ta tu bola ta yo la mai le tu ma ya o lo tu ya fa ngan ne ya su mo ta
Uli maliu Yesu na yo tato man malo mai le. Lalo langi mana ba to. Ya. Ema muli to yo fa angai tato tunu ya. Ya mau se aso di fia. Ya ai me se pode. Angai ya tu Yesu. Ele manulia malengan le yo le tua. Ya mana mia hasi besole asomali ya satu spesial for ele vinga ile tua neta ya le nei fa tai mo duia foi ya tulanga yesa uningo le ya so mai se ya langa ya tu le seta ya se foi ole tebele wati ole tu pi ole wa Sulta sibidu tele hotel fitu nei vai ngol taiao ya ai ro ini so nei tanto fa Talofa le ngol tanto Facebook page le nei taiao le tanto live. Good morning from Nelly Finau tam real lo for le li tanto ya il taiao fa mana tuino le liu tanto fa ola lo fa nga ba tu nei fa le atiu ya la li o sa male ainga real tu Talofa mo nguma le mole pe mo le pese look for me fa le mole Olo tutangi datu telefon fa dalfa tu datu toto. Talofa. Ia langi mama. Ole vesil. Ia. Ole ale ka ua. Ole ngeya. Pata ole vesil ya na wapionga. Moni. Ole ale ta ua ole le yang so male seta ya te oi. Wai ka ua lo wingoa nge yo ubili yaku. Esele me avak. Ia. Wa lau sa ngwanga le ngau mai. Ia. Ya ole ka ua ole aso nge ya ka pe arufang. Fa tai mana ya. Ya mai ya ka fa fe manga loa. Moni. Wa ole nga le. Nga lai nga maliu le li le ko maliu. Nga ka ko fa manga. Manatu. Moni. Ile nge yas. Ole nga kongu le ya kya. Wa nga fo isia fa o so mai de kayao. Wa o la ngonga. Ya po o wi loa. Wa le fa ye ya kala. Nge ke wa le fi ya mai sis. Ole nga kongu le ya kya u la vai. Ole nga fo ile o ke loa la vai u la vai. Sa wa Yesu mo e ang sala. Moni la. Ya ka ji mai la uri nga on ma kwa pelo le ri nang sa wa Yesu. Sa Yesu. Pelo oi pelo makuya iyo awale merga nga pe nga efesidi ole ale ka u ole nyas ya ole nga ya ke awia iyo ma sa ole nga ya ile la ukele o kamali yo kupuma e ole akungu ya ole ya ila vale u kanga lo loko ile kanga kalava ya ile nga ole ya ole ala le nga ola u kalia ile kako sidi va kai mai longa mo falua oi mai ma ho mo falua ya va kai mai longa mo fa manos ya va kai ni ko nga wa ma va ya ko te yo inga le ko pa ma ya ule olanga yo le loko kikili moni lava vai ka ko ke fiko ai ma fa fikau sa ole le nga ye le ngasi malo ka ko ngaruan or ka ka ole te tano moni ka ka lo wale o maliu Yesu nge ai ko fai fon mi sai la foi machine ya pe ma po ile ka ya o ko ai o ka ka ya ola so malo lo ko nge le tires ya ai ole ko langa nga nge alo fanga mo sio kinga nya manga yo usolo mafuka mai kongo sio mako afio anga papa pule fa pele afio anga ko o lo fa fonga ni kai mi ka yao ya lo fangia le di ni ya sombiu ya ka ko mo afio ai ka ke vala ingo fanga lo po masengi ka ke mafuka lungo le li ala li kalo nya ya pa manguia le li no ka ko afia nga nga tale le kumalo ako la pe foi le li fetule olo ya il se ya fa manguia lava kako ya ni fo ya so moliu kalo sanga inga le pesele nga fa pa ua Jacopo ele ai se isi alofa to mo inga ya le mo ele isi alofa ol manga ya yo si pesele nga ka nga o pe po Jacopo ri va funga mama fuka
pe ko ka fa le tu amale na sa vo in melo perive sempre oh na va pe avo le avo ko fa ina ya ai ba ku ke vai ka ko velo ai pe ya fa tai maria foi le ya so malolo ya va pe ka se foi Malaya tele le maule na mai ia tan ferfang o mango foi le o kalanga yesu fa ele if you lang ia auto ferfang pawangal menga mga yesu le ia lang io ku ferfang ia ai fatalo vale jeta toto Hello, Lima, se fu mo. Oi, se malo le se fu mo le langi mama. Asa kai foi le ku kai mai lo se fu. Ioi. O vale con lo que spembelo de opio, chicken o coffee pepe, nga sa. Ia, o ta fili le na sa wanga por se fulu. La uanga ia tu se uninga o le tai au. Wala se tenere fa po fa. Ioi. Ale me si ho lo ko le ngatu pelo yo coffee pepe. Au ke lo la mangalo, wa ngile le aso maliu. Ia. Elang pula o le so mari we ia kaka mangalo i fu kaka de ba. E mongia. Ngara ba ia e mangalo mai. E mangalo hoira kaka leo. Pekero. Le fai tupua. Fai kupua. O wala lo mo kuanga wala o mea po ngai pala u nganga la esu e nga fanga. Le mangalo hoi. Pawa kaka ke le mangalo. E nga ma wan faso. Ya, hasta ide ko ka ko ri le aso. Pa manga ko lo mari. Moni lava. Igual ka wala so ni. Que sirve foi o misión ale a Jesús sa wala. Sa wa mari. Amen. Ia se si me sa wa Jesús lo langi ngali kin ka ka ide ko sa wa ole mari. Iyo. O ole famanga lo ingwangsa. Ale me ka wala la ye. Ka we foi el kala tuspo yo aso ye. E ka ko ko nga sa la ide. Ilo skabla? O ka lo skabla ko ngole. Ole mele ile ye pui le fer ka kalo. Mol muri ka ko nga sa ide ngama ka ko manga. Moni. Anga mali ro Yesu sa ruolo. Le me se sa wa lunga. Ka ulalo piko la lo ile ma sai. Ole ala mo ile mo ka ko wa fi kalo o ka kan. Moni lava. Au fi kalo fo ya o ka kalo de so wa va ngo ma ya ka nga fa ye de ko kalo sa wala ko or ka wa nga me Moni lava. Ya wa ya ka i wa la so ka mo pa ya ngi ya so ya le o e so i fuai mo ma ko fi o nga e lo nga ka ro ai o ele kinga wa ka lo ka kala ya wa ro wa lo ta iyo pui mai iyo o te talo me ai iyo thank you Lord for the food iyo vai na me na le wo la ka ko wo manga o ka ko ia ho la lo ka ta o le na ta ya la mai pagula le or ka ko ole me ka so ka isa o ide ko ka wi manga o pa fi ka ye ro nga lo fa ka ka lo fo i fa manga lo ka ko ang sale le mori ula le ka ma le nge ya ti ka wo nga ngi yes ka ka ye ngo lo ko le manga ya ma di ka ka lo nga ngi manga lo ko pa ya lo pa ngai panga tin me ka wol mole akar ka yao ya ba so nga sa un yo la ya ngai ko so nginga ya anga le ya esir ki apolo ma alu ma sa nginga kan bole o ngi isi me ki fi ai ama wala la waka ya ya fi le ma akar sa nginga e uma le sa nginga le fi o le la alu la le me la ke mafakia ngale ngo po ngale ki ngo alo ko yo la ka mo iyo ya se me nga mo sa ngala ya
ke ranga mako leiva o leiva o la ka tanga mania ya ata manguia ke le ko lo kiu ke le ka five day manguia ko le ko se ko fale ka ko mai day ya ele fai mo foi le mo foi ngalo ya so malolo oni ya ele te me família ko mai silia ko le sky lo nga io ya le sky foi yo ka le ko ngalo moni lava o ile facer kinga kuri me fa ya ia kele le so mari ka kompa uma ya me se vola nga kur ko so fu mang malo me le di fa la sa io ya ka kele ba ai mo le ngo io ke lo ke ko mo lo ko nga ke ki ya io ya le 5 day but we fu so ninga ya le tao ya sei fu ai la vai kai fu la ngo dai sei fu ya sei fu o le te malawa te le tui pi o le ua lua sutasi vidu te le utai nei le tu la e fitu le vaenga le tai au. Ai whatala whatu iniso i la tolo mafuta mai lunga le tatu i YouTube channel. Ana pale taonga, morning, manu ia tele le polo kalami ma le seta uso lo whatu mo le sunga ma le ainga. Ma aftai fa pena fo ia te oe. Whatala whatu ia tau sanga whanuti, good morning, whalango atu lava i nei Amerika Samoa, manu ia tele nei aso, fa pena foi. Ia o le sunga ia aliki ia rona, good morning, va ai, happy Easter from Auckland, New Zealand. Yeah, good morning to you too. And ngata neo tamaitai asina leo ki ora. Good morning, Talofa to APC Ufongo Samoa. Happy Easter, Good Friday. Ma lo le seifu manuia la ufionga DJ va ai ma futatu ya Aotearoa New Zealand. Alovatu ma ua mamam. Alofatu ma ua mam en papari sina. Talofatu fo le sunga ya alailua mituana i seifu manuia la usunga lo e tuma le fo le leita au. Manuia le se talofatu si onu pelo sa matau. Alofa nga tu mai nei i Alaska. Talofa le tatu toto. Ia, talofa ma lo le sefua. Asionga madu. Ma lo lava. Ya. Oh. Oni sasai? Oh. Tolima. Alo, tolima. Wa mai le tai au. No, we ba me umare no fodo. Ide buti ya me umari. Ya, se ko na puse takaro ni na yo wa ina wale, ni ko eso fa fonga mai i tio ni ya me se no lang ya alo ba ai no ngai tangori ko ya te placa ya di silipo ma se mako ai no umai tangori di kaya ore ya lo fa po le mo viene che poi no ai no so kamai ni sa sai ya ma ya ku ne ka mo ko mai me se ko ya o kafa ni ngi jo lang ma ye ku oro apo ko ba ye ko mo me ro le ya to fa ko mo ye me le che ya o kakaro fa ne mo le se ko pa anga o le ka u ya o ri ga Ia. o ngai be o lu ma mai lu ko ngo Iyo, e lua. ngo Pe ia lua ko lu, fa ngo menga po ia tu pai o tolu ia. o ke dei do la po ko lu ya wa lu ko nga ngo yo ke do ngo e ka uma ale ngo ye po ia ia nga o ngo ka ma ki ni do la ngo ia o me ka u la ma si de ye lo asio per no maka ko mo fa lo ngo ni kaya jadi ngo ko ya sai mai ya telefon Ia telefon. Kaya ngo aulo ngo nga ia nga ye ro umaya ka ko pa anga ilungo le alale ka ko uma pongka Sa le. no sa ngo mai lu ye bang alo mai le bang alo ka ngo nga lu ma ngo we le bang ya yo ya aulo me ka u ya ke na ke ko ngai le ya so ore ma ngo le ki le po sa ya lo ye show se ku kuila lo fa ku
so so ya tolu ma ai ngai kuila I ngai e tesa lo wa ku fo e so ai ngai la mafanga ia e maranga ku jadi ka ora nga ka ko ua ka kala e le mariu le li le si pungi ala sa ka o sie ka ko mer ka ko ko e le ka ufa ma mai nga vai ka ua fo ua te ang fa ia e ke le au ka ko mga kumarangonga ua la si fo inga ka ko kila sia ia le mariu le li e ka kala I fo ni si pungi ala mo ka ko ia te ale mariu por yo ya maka ko sala ye fai I moni ka ua nga ya ro fakele ku mo ngai ka ko anga mala bo re ka u ko swafa ya u ke ro fakele mo ko manguia le seka ka ko ke sua I lunga I malalo I bakele ya ai ya ka u re ka ko ke mala ka u re so ngai ya fa kai ka ma falang yo ngai ko yo la mo ka ko ia ua ka ko se olari ka ai maka ko soifua ua ila fiere ri ka ko kai mi ru fo ai ka ke foi koi ia ore Talofa nga ma faanga nga mori aku ia ko ri mai ngai sa ai ia me se fo io se mako fi anga ngai ro maure ti le mu mare sa nga ri mu ngai kai au io ka ulang ia anga ko le fo mai fole ka singing ko kala e me se u ya pule pa lua sal muri mau ka se ka mo buia ba se ka fire mu ya yo se ka vo ye ke ki fa wala ma I fu mai ni se ka ya sala se si ko ka ko ya mau ya ke nge ya so mara ki ke ba ai tai so lima bo e ni fo e manga vai o fo I menge e o yo ke ro a ke sa o fari no lua ma esa ia fari ya me queda nge yato tai toli mo nu te le foi le seta mai so la inga ya fa kai vai sei foa ya ole double one til to p wa luas fu 1 minute le o te ai le fitu le tai abrantu to justice sta tu vala on sai le foi le ta tu proclame le tai au lo fa Talofa ma sau fa so foi ya pe ona il ta tu wanso le aso mali o ta tu fa mna to le mali o ta tu le fa ola Talofa ya afuka la vete foi le a que te la mele li mele ave lo vola mai e kakata fa como ave lo vola le vola ya mai se te la mele li feta lai mai mo ko tu ka como mo fa mna ko le mai Faftai tele tina manu ia fo I malolonga le ia smaliu. Ai sei foa. Ia, ni sino na tatu valau. Fa malolua le ua okay, ia. Fa intala ngole smaliu. Ya ole au le tu fo ile ole au le la ule te ena la tu valau mai ia le la tu pela valoa ia ile tatu to le Talofa. Lor soy fua langi mama lo fio yo le sé voleva si su e culo co paso ole Carlo fai yo le o bebe la Carlo balaga bali garbala ba ashu kama wa mai oi ma guia la no o como fo si o fare che balaga ba al baga ba polu I le fole ula yo le fue la saudia como capo ahí que ya so lo fai yo decidí que me voy a la opción ba a lo fa copo y ya pa haga bala ba al pasar al lado y fue caao como bien baile a Somaliu el caco y faola tai ya malo al soy fue bawa vale la que va casi y caao yo a lo fa que le a cuá bol pasar al lado tai va lo fa que por que ya soy ba que pel soy fue hola ya hi o ya ya po le lo vi ga ile tua ya le so ku le balaga ka fa no se va ile pese po ile a Malaysia sanga so se pese a si fa lo kwai Malaysia ili aftai bebe ya lo fat foi mo lu malina e mai se foi la inga ya le ya lo fat ya lo fat tu se foi ya ya
mali le mai le tantu o tinu le o ka lo ka ku ka lenga ke mi mosina taimi se tatu ne tatu pese lua tatu pese on ko ya ngai mai le karan ka ko lenga lenga lu ke lo o le nai ta pena mo so ninga o le ta out ta le iva le fa longa ko te lo so ninga le amanteliva ko sanga o umar ka ko programe pe afalvan tu o tu lo le la no to te malanga to i to so ninga makalo sia mai ya a te fa talofa tu i le tina ya fa velam sia fa lo ina flora a bela foi un fa talofa tu i a sunga mai lo longa ina vai lo no mo tele se la fai bloli ya e fa talofa tu fo i le sunga mo malo i fa la siu o nonu mononu la ngale foi mai le wanga ye lua nonu e sa e lua tatu nonu talo fa tu la le nonu savai ya male nonu ine upolu la ngai tatu nonu savai fo nonu upolu talo fa tu ya ngasu ya le ngata na ya fa talo fa le sunga to lima ina sa sai manisio pa anga wole mfo no to lo wantu o to suafa ya hai fa talo fa ya lina ya inai tafua ya le mafuta mai ya si mafine le ya fa talo fa tu ngata na to fina ya neli finau talo fa tu ya le la li o sa inai fa le atiu ni sina na itatu pa anga ya o te fa talo fa tu ya matira azi tawilili morning good morning to you too ya le ngata na le sunga te matasilosi o lo mafuta mai malo se fo mru ira rita o fo il fa mna tuino le asomali o le tatu li fa o mru ile seta ya samo uma male lano langi a toa fa bena foi ya mru ia tele le seta ya tau ya ai fa kalo fa ku sio kamasi ngo bi mai ya malanga mali ya sorry ya veve malanga ya mai na ya po le fiongo fo ile alo tamlangi ya tionti ya ina ile afio anga o lalo malava ya mai se le tina ya lina ya me fanau ya telefone na o mafuka mai mal le au mai mama na fana fu isa malanga tupolu ya wa fo ile center ya relate sanga ya pe on tatu family tuina le maliu le tatu le faola ile tautua lava le nei ala si ufofonga o Samoa le tu e mai le peninsula i mulino ile na pontu fa sera la tu atalo fa tuai ya tu malava ma pe na fa fo mai ni so na tatu pesi fa talo singaina o le fa fianga le nei mai le o foi pese al ekalesia fa aptonga kirisiano a America Samoa ya fanga sa mal pese o fa ingoina ave lo wola moleli. E no te luas fu fitu minute o te teo na tale o le valo. 27 minutes to 8 this beautiful Good Friday morning.
Yesu ya te oe. Wa madua o ia ona o atatu wa mioleana. Wa momomo o ia ona o atatu saltula fono. O ile te ngato kale bari ai. O le hala o le atua soifua. Ele ai lava se tasi alofa e tusa malona alofa. A wawa tu ina atu e ia lona ola. E suia yana wo. Hallelujah. Se oia sauva ai. Milona tau tau mai. Ua tafe toto. Ai ona fofona. Ua lafo ai lona ola. Talofa Yesu ya te oe. Talofa Yesu ya te oe. Talofa Yesu ya te oe. Ya souma. E ala le ngara maliuai. I luna pale maria. Ira ia ola le tagatanga sala. Ira ia ola le tagatanga sala. Ele meleka le tenata. Ao milanava. E whanau e ta alua. Maalona matiliona. Malanga tuki moaki. Maliu mai se toe a ina. Ai toe a ina ona o ina i tama. O tamanei wa whai awa. Ia ruta maore pa. Na lātou mana whawhaatasi. Ile se fulu o tau sama. Aleleu loa nai tama. O repa wa toe malanga. A o nai punei a ruta i le alofa. Olele te alu i ai. O te alu fo i ai.
we whanga mai le sunga mala sa ili mo pensa na ya ruta mana o mina mo just 45 minutes to na tang le le tu la e valu le tu mo ranga le tu ap ya de le voi tai ao ya online ni sina o pensa sa mo mana ba ir tan tu dinu a be ona elvesa mai le Malaysia na fa jo sangin le tmai ya veve malanga mali ya po le alo fo I tamrangi ya tioti na ile fiu anga lalo malava ile motele sala fai mruile seta ya joe veve ya mfo ile tina ya linda ya male no fo anlo ya be fo on tapena I sounding out de tao misio malo longa ya ole seta ya walesa watu la ofisili le sa tu inatu ole ya seta u male nga on le to fa manatu wa isa ole tala mona maliu Yesu ai o le fa manatu pea mai falling mai e tata longo mai pea ya tato ia le mafu anga tonu na fuai ona maliu le tatu li faola I lunga le sa tauro ona o oe maha onga o lau anga sala mala anga sala pe mai ile ya mse shoka ko wali ile anga sala e anga sala ma tangata e o I fai tu loa lau fai ngalu nga tofia le tua e o I tupu o li sili o palemia o ao le malo fai mei I tofu lava tatou male anga sala male ila ai na o le tasi ani tangata fai mai le ai se ila ili ai se anga sala wa na o Yesu Keriso le li faola ai le ngaru ko kongi anga sala lau anga sala ao le tangata ile anga sala ya o le tala no anga le ta wa le ta tu te ye wa tau sui te isi mai fo ile ape fo o le ta tu climate le ta le u fa aso sarika ko ya ta tu fa fianga pe o le ta tu pesing of the ingole tua on no le manatu ya ile tulanga pe ona ya ile ta tu fa manatu ta tu tanga te kirisiano fa manatu ya le pupunga o ta tu li fa fa no manuai ai le tulanga pe ona I rita o lo langi le au le on ngi kai au le ngi la so as a forele wa ese fo ni rita o wa pe falling mai wa pe sa sa o na la ku fa so de wo sa o me uma le ai se pisa le ai se po le to tumutumu fa le fa masino o ki kiro ko pesole ona sa ko ale yang isi o fa masingo e ringo la fa matelanga iva ainga masino va ai every Friday ma to la se for regular ni yaso ya wa fa pena on na tato o mai fa tasi tu fa tas ya se o tato mana tua puanga na fengai maleli ya male mafu anga na mafu ai on fengai lili mana puanga ai se joe tuina tu tatu fa silanga nei mai le office tu tono fa la fa fu sable ma tu ya o le tapuni o office tu tono fa la lave fa fu sei ma le ma tu ya le NEOC po New York mo aso ma lo le seta stofi sfulfi to aprila lu olu ni ma e fa sili la ma le fa lo atu ma le fa lo tele o le ata puni le office tu tono mo fa la lave tu fa fu sei mama tu ya le NEOC le lona ofisa au tu itu na mato mai la se foreles fu valu a brila se yo atu ila so fu alu fu tasi o brila lu olu nima ole ato e fa wa na unanga masani mo le atunu wa to ila so lu alu fu lu a brila lu olu nima ma to te fa fitaia malenga ma walalo lo o to fi ngalo malama tu sa yo nei fa silanga ta ua fa fitai closure of the National Emergency Operations Center, NEOC, for the Easter holiday, April 17 of 2025. The public is hereby advised that the National Emergency Operations Center, NEOC, at Tonaimato will be closed from today, Friday, 18th of April 2025, to Monday, 21st of April. Our normal operations will resume on the Tuesday, 22nd April 2025. We appreciate your understanding and we apologize for any inconvenience this may cause. Thank you. Unai fa silanga taua na wa taua la foi on uto fa fonga mai.
tūlanga pe ona ia nei tātou whaasilanga nā mai le tātou hulenga na nao whaalave tupu whaafu se i mana matu ia. Ole solo te tilo atu e pe on te whamanatu leo toi titi tāle toi 20 minute nuna wina tāpenga mo chia le tese. Whai na twa whonga mai au tau le la vea i le pālisi whira ma le whanga whira. Te minei ua taun titilo i te pe uma i a vāenga fo i le maisha tātou TV ia o tātou pusa aisa ia o masini tā lava microwave o wā lava nisi o masini taunga tā ananga tā homeware po appliances te minei ua tau on te pe i nei te ua pe whawhusei le tese ma awhai ai ia o le tūlanga na le iai le nei fwoi vāenga le tai au ia i tātou pakalame whanga solo mana i whasilasilanga ia e pe on iai le tautua mnauranga le tātou whalawa lesi whasalalau le sifufonga o Samoa le 2AP toi whatalavatu ia tesa le tele good morning wa ai ia maiso i la tau ro whaafonga mai so Stanford lo langi i le tautua mnauranga i lunga ole radio sino ai o le ai o le li tala ina tātou leina mo le nei teimi ai tūlanga fo i lea pe ona ia i le toe whamanatu tātou utino o le tātou unanga leo lo o ia nei e luas fulfai tūla ia i le unanga nā whasaralau o le tātou le tio ia o le whaamoe ina i am whai on o longo puieli le mamalu ma le ia lasi o le tātou utino tūlanga pe ona iai i le whaasonsoa le tise a talofa tuai ma whaamalo atu sura a whamuina ia to i moana leo lo whaauluri ai le pulenga ono lau tau ngā luenga le whengovia o te tilo atu lo whale installations this week installations lea po le whaapi ina leo tātou o afi e whaleo leo taunu mai a peo ni afi foi e tau afi whaavai teimi le lisi o lea lae whapenao na whaapi ina manatua se teimi ia ona whaapena no lea ona solonga le leil tūlanga uma i tātou leo le ama uma i le tise tātou awhia tise nā o le au ngā sese ma le au kuka ia u te loa wa e peo no whai atu o le aso maliu e pea e fōlinga o se aso fōili le o se aso sā la ngā sese fōila ma le au kuka ia nā fōua amata o tāpena i le tūlanga ngā sesenga a wale to na i on le fō i aso whareile las forile fe mo le Good Friday ya na o to si le fe uma ai le usu mal tai wa te tonu ke usu mengel kai au wa se fulu 2 minute te le lima te mina wa nga minunga la woltene foi le se va inga like o se va inga ese mai tai uma sa ulma ta vale ina malsunga la manu ina va yusu ka se solo nei tangata sawa vali i le taimi sfululu e te aile lima i le maweao o whanau o mātua o to e ina o lo o mātutua sawa vali whai tua la nua mai nā i langa i mai nā e ofo ia ini i nei langa i mai i le pēa ma solo mai o la tō lewo mai i lotu o le tai au pe ono vai atu o i le ese ya Samoa i atu nuu ma lava laulangi se o le atunu u fe mai pe a ma pe felo toa tu lo se tala ma se upue e to he mai pe felo toa ia fo le o ilo uso o nga me fo le ia pe e fai le si tala o les ai o la ko nga so fa pe nei fe me yo aso ave ile fa manu ile tu paula ngal me le kai kayonga ku o ne Samoa pe ke ika ia pa malan fa e ke anu ai le lotu o le Samoa foi ese mai lava i whaatu la nganga o antunu uma o la langi te loa tunu o la langi e kai kasi fale sa e ku i se veka inga pe o po akunkima i se province ia po se skeke po se pitonu o le na e o uma e atanga te kerisiano Samoa ka i lima ka i kolu ka i wha fale sa i kongo le ngu tua turo lai tono i tumalo ia wala kare se fulu falsa ese ia fo ia tovine alo winga la ufa mentalanga ile fa manu ia ina yo tanto ile kan ko wolange mo ka ko fu mo ko fu ange ise atu nu fa bene pe o Samoa
winti kalagamiki skama i Samoa a ole tūlanga o e kalesia malontu i Samoa malikilisia makaukia ia lea tātou tala noa i whapenga si kausui e fui se kala ngor ngi kai au waka musa fe se poka la ngor kai au kaunga ko wha malu ia i ring whainga poka i kai au ngi se i toi wha au au tātou whainga pota i lea so luho le vaso fo tātou wha malu pēra rei tai au meisa rianso pa wad wha manatu ia na wha manatu am tu antu yo ta whai mali no sa tele ni soi la to mai alo sounding or tai au mana i lotu ya ona ngai lo le nai ta faunga fo i lea fa pe fa sabili ma wa sia lau e fa pe na on fa isina ta elenga sina au ya ona fo i mai lea ya ma he ai al nia sumaliu a o le tano sanga na ta tu fa malu ya le a somaliu o le ta tu li fau ya ma ya kau kuanga le ave ta vale o te ave ta vale sawa ave ta vale male fai gente e le bese foi le masinga uso maui ave ta vale a talvate sunga ya Jason kartia e le tafi good morning la sunga tele ani so la to le fa talofa mai ni tao a talvate ne mi Jeremia morning manuia le seta ma futa tu nei manuera ndi usila lo fatu ya fa talofa fo ya tao e mese sunga ya la lua mitonai ma futa mai na Alaska ya se tatu taimi tatu wanso o le nision o atinu o le fato aso tofi pe Amerika ma Amerika Samoa ngafi o kua vesi al Facebook i tu ngā fautasi Amerika Samoa sola male aeko sola male aeko i pango tu ngā fautasi na nasa whaia ia ina i Amerika Samoa i le aso nafi se te mio ruma fa pe mo pesta tu te mio tala tu lo tatu leina ole si ka ko aku si sai foi lo tatu tala lo retail ya ina i pese ya pese foi le ma wile nganga ole ne yaso ya pe on fa tal sangina ele ma malu se tatu tunu ole pesa le mai le e kala sia fa tonga cristiano America Samoa e pe te sauta bese fa ngoina ave lo wola ia nga ina wa tala valu taimi ale tutua nanga ale tu ap
sa tau o lo o tu mai ilunga e mana tua le whanua o ke te semane le whanua na futoto ai le whaona se mea a whaingata o lewa ai atu itinga o le sa taumo o lo o tu mai ilunga o lo na ola na tu mai le alofa tau avea male alanga ua tau nuu ua mae a olona ola na tu mai le alofa o oe moa usoe le whawhiawhianga na man le pestera la Somaliu e peo na tēlingin lai le sunga ia Oscar Mose ia i le neivaanga o le taiao ua 22 minute le ua te ai le tu la valu le fo ua la tātu le tu la iwa mantal telo sauninga ai i hoi sauninga la na mantal valu i ni so sauninga la leo wha moe amantal avra valu to tele ala i la tau le ua anga tu wa sauninga lo tu na i taiao ma na yaso o le tūlanga lava ia i le tātu le tise le fo i e pe o na o taulunga longa atu o lo tu mau pea le tūlanga o le wha wina pea o le wha soa o le tise o le sola i le tau le valu te lo le ua moti atu le tise baenga nei palisi ma i nga fo i le whanga fina po le na mana rosi na nei baenga le tai au lava pe fo i le tātu sai
Ya nga fo ile de ya so tatu fa no manu ile tu mo tatu talo mawala malos e le pulenga o malsianga tautise e fa benao na fa o ile tu tu la tu nga wenga ole fa talofa mai le sunga ya Jason Kalatia en lo tafi manu ile fa mna tuino le seta lo sunga lo tu mai fo e misi tatu tunu o Samoa mai nei inei tunu ma futa tu nei New South Wales I Australia Talofa lava malo le se fu manu ya Jason ya manatu ya na fo ya fe ngai o tau ma nisi o fuafuanga ma la singa mai se o ngā luenga ya na tofi to tatou ya moto ya le tu e ngā lulu ai pa talofa tu I tatou paanga masani ele ngata mo tele se la fai ya fa bena fo il tatou motu polu nei ai lewa tala tu tatou leina lua te sfalu lua pe afai na lava e maua leva noa e te yanga inseuninga ya bona fo e tau fo ya la ya tu seuninga lua te sfalu o mo lua te sfalu lua ya ina minuti lo toi o tatu proclame o le fa talofa le tao ya me se foi ya ni tatu pese mo mo silvia o le asol nei ya le ai na o vi ingam fa fianga fa le nganga a fai la te fia talo sanga I se pese ya no winga mai asa talo sanga I tatu pese fa le nganga me se foi oni pese fitau le ya mo le asol le o tatu fa ma tuina le aso mali o le tatu o li fa ola ai lo talatu tatu leina lu te sfalu o lu te sfalu lua ana boya e mnatu to tele na misalo faiva na ngai fo ia wa fa ngutanga le fiafi ia wa sinia ya mo le tona I le so ai fa talofa tatu to leo we lunga le leina le vai ngol tao good morning ya maloro lua ya langi maloro se fomluia kaho sai muta tu o bien de yaso no lo bala o tu nei la sai na iria no nai ya ma sai o nanga malo so uma e que le empenho no misi falam longo tu lá vai e por calambre ya dai malo tu da tu ya e manuia fo le yaso amna tu ni mo ta tu Aftai ya manuia telefoi ya malolonga mai sole sete nai lo fitelatu ya saifua ya tala bel tato leina ya mo ila towe fia moni ya fatalo for the tao ya mai se ya nai pese bulmana fale nganga talo for toto Talofa ya malole saifua ya o falua de wa oh ya ele ya fainga ngai leve o ngai se kulanga kausa ninga ya yongol makula fo I kalisia wa fa amangkunga lava sauma moni ya la ngai ya ni por kalam ya nga pa kaya I kama fa la ya ana le lo fa pe mo kako akalo fa foi la ngai ka kupa anga ma wo ma inga va ilai mafuka mai ya kungu mamau moni yo le kile o I va I me yo kungu ifa ya me le silo mku ele foi que ifa formal fa awa la pika ya o ya la me lo ko ya le ifa ya la ba se nga kungu ifa iyo la akaka nga mawi iyo Bago ginawa ay akakamay. Kalau ako ni, lawa sekarang nggak mau sisi, nga, iya nga, malurui nga ya nga, iya mah, pangaya lang asmri. Iya, lala sangi ma pepa sukala kin ba sufu. Oh, ay kilo lah. Nga sukala kina nga lesa, ay upalo makuha ko din. Iya. Ano ko kang niki sukala kiya may nawe pi. Esa la lu le ai ngai ka mai ki fo ile pina ti fa pe pe ai na le pe pina ti ale o manga lu ese sukala ki le la ku nga pinga. Ai mo la le pokolo mo ko manginga fa nga ku lang sukala.
ai fa pepa le pepa ho ngai le ai mai le fa ile apa samo ko ku ai ko pina ko sa ai masi ole makua mo mama ole makua ole le anga ngi lo makua awa foi la o la foi sa ole lo matu le isi tu o na talua yo na ua ole nga fatia ona e ona loa ana fa pe ai le o lo matu e alu mal pinga ma fo lo matu si aki ya pinga ki wanga sala si le ku le pepa sa u sei si le ono lo e fa nga la ke mo ko le ya ai lo pa pole stava ko vai e lo anga ya ko i sa nginga ya to yo e foi la ko pat foi ngai ne ai pe mercado camareo ko pai e kala mai te pare na ya eu amo a coisa mais camaro lá mas foi nga lá cara muito pare eu queria cara muito pare para ter o dala mai pare pa fascina fa malu au tolu aso le tai ya ora lo fanga mo foi ska ko wa ko ya alo la vale kawakai le la va ya luar kai mo ni lava ele mo fo la vale kai ya le buka ko se mai ele pela pa ko ngai vai ele ipea ya le pe ki lo wa yo e vi ke le vala ko fa no longo ko la a ke le mpela ngo bala fu ko le nga ba ke fong na o ngo ke le lo aku po ngo mai pe na ya la ke fa no kwa ya la sa kala ko me ke le on na ka ko ya ta ko vera pe no ver que ni eso ya no mo lu ya fo le ya sei fo ya va Talofa suga nonu fa masani le tanto le teo le tu e pi va Talofa le tanto to ai oi te marie la sunga ya le vaina moria kwa lo fa ngai ko inga ngai oi ya nanai si ai o ka ko fa longo de maku o le ma ngai ai da wa fa longo boni o pa ku ko inga mo ia le seka ngai masio wainga ya fa tenga kinga maku o ma sio ka por kalame ya rika inga vai me lo fa ko mo kinga rika mo mai lo ya na le pese wanga lo fa mo moli se pese voi le wa ferika voi na pese ferika aya fa mo ya le va tai vai alo fa ku ya ngong pa ngal ka kai de manga lo ya songi ai sa ngong wa se ronga ka umanga me ya sa ngai akasa ya nga me ngai tu pelo ya ngai ko i me alo fa ku mo ele usko ngong ole fa de umuru au an ya aya mai ma wo pe nga fa pe ole fe o ngi va ta ole de fa ke fa nga se ska ko au ya ole le sa fa kale re ke yo wale ai do mungi o isole kama sa yo fa pe sa la se sengu ngame e fa pe foi ke nga sa la i lu mo le sa ila sa me ma sangi ole ola ya ai lo fa mo la sunga ai te la ku e kava o e penga o ya ngi le so mai le sunga ya faso o ia wale reira ko e ro ia ngavo aku runga ka ake kalongo ia ro mo e so vai dai mai ya sei fo Talofa toto ya no ko kalo ko yo ba wo foi ya ma no pisa Talofa fo i lau soga ya Pascaile aga le ni uka ko dia nge yacho a popolo ko ke soma wala ya ga ya lo fa nge mangai ka visina nge moria ku uila ga yo ai nge uila mongia la vale se kaya ke ko ya ada lei ke ku mango ko ala bo au fa i mal fa ngau ya pe foi pule lua me ke fa ngau ma ke o kari fa pe pele le ya Francis Brown ma kasi mana fa ngau ya me se fa ngau lo ya o ya oi ya la mongia le ko ya ke ko mo la kamai mal mal manga lengo ko wa ya ka ulo vele dio la ka na be umba ko mo ya fa mongia foi le se kai ke ma ko afio anga i so la ua me lo fio e ka no mo ko ka pu
solin o mo fu mar ko fa ina na kai fu poli o ko far kawai man ba ya solaua ya fa pe foi se o fale kolu solaua mangu taunya ya familia ko le seca ya que ko ba se familia ya ko ao na ko lo fa ka korea fale sumal ko ko fanga la komoka ya ida ang leonedi ya sini familia la sunga mo lo ko fisalo o mal fue nia sa wala lo pueri o je ka ko aftai familia sele mo ko fa mar fa kanga aftai wala que me faiba ya lo fanga ba kinya ya famosili que ai solaua aftai tele famosili yo no ia foi a malolonga le seta ya patenga ho ya sei foi ya sei foi ya va dalo fatu inisio mafuta mai le tanto Facebook live le tao va dalo fatu le talinga ya Mosisi ya maui ya mafuta mai na ya kilani papa toi toi o le fa mai ya mawili nonu o ekele masangi sukalaki yo fe mai ngongu kele masangi sukalaki ya nonu vai polala se me foi le e te mana o e sau maui mamai ni o vai me também foi e foi le ai nga foi le ai fa pe ta u se sau a soka anti mai fa fo ala o vili ai e vili aku ya anti sa ba mai se ka sa ba mes ka mi ki fo ngalo le pila pong ala te le want te lo su no minute o je on ta le o le tu la iva le ta au o va pena fo yo na fe ngai pero ta tu tino o ma nisi o ta pena nga mai so suavai ya wala fo ile anga ya tu ile tonai statement ria so no mai so ninga awa sa fo yo aso nei e tele no fa ia so ninga fa mtunga o le sakalamento le fa mtunga ya e fa pena wa mtu fo il fa mkunga pinga fu mai la so ngi ya ile lumana ya yo le popo nga le li ya pe o la so le sa fa ia ile le na auto sirfia ile to tau fa ilo na vai ai fa Talofa tu sunga ya nai ina fa la tai ya ile tamata wa ana ina fa la tai le pe on so tai mai ma tala no mai later how ai Talofa good morning ta tu la Paro wala yung avai. Ya, so fo mau mo le langi ma. Ko wala wa pa mo le ka ke ya mo mga ko se pesifo ya no ya. Mangongo ko po apolima. La fo le maya va mo le la mo. Oi tongi le maya Ko ngi maya va mo le ya mo mga ko bo ni va mo le as. Fa tai. Mang ko pel maliu le faola. Ya, manguia la var que o queria vai olhar. Ya fa tai fa bela foi se fo. Kala bel tanto lina. De le to telefone tanto vola le wa to lu se fu mo fa minuto ton tan le o le tu la iva no te sfalu o lua te si falu lua. Ai ave foi wa onai tele lotu. Mo ma to le o le lotu. Vili mai tatu tala no po mai oe o au me nga fai o e ngofu nga ma funga le loko pe le fo se ko loko fai wa se ya tali ya fo ya kale sia ai va tala fa tu toto e va mo le o ngalo la kapisi na kua le ko fa mo fa mo le lo fionga ya le pe te fo ngale le ai skriso o le kua nau ya te oe po e silfia va mo le pese nga no ke mga umia amole ya le fa aftai wona no te oe fa mo wina aftai ya kai la ya se voa ua no te ya ava no aperta to leina pese mo le manao pese fa le nganga pese fa le nganga fa mo le lava lo bilis ya ai ava foi que fa ka sanga i pese ya o ke loa po fa ko ava no tanto pese fu ia la Bese foi le a mai tia ea. Ma to a vanua tatu mai tia. Ile vai luanga o po ana nei. Ona te mine nei. O pese fale nganga ia pese nga foi le a lotu ia mfai on fa taru sanga mai mo nei taimi ia o tatu ia pe ai le famne tuina ia o pupu nga o le tatu li fa. Ola. O wao
Ona po sa fai le loto le matou e kalesia le a fakasa na fai la tala mai tema fo ile a nei fa na uma tupulanga televon e pe e to e fa manatu ai pe ma to e la langa ai pe le ta u o le fa o tanga na pola le sa ile na sauninga de lo tele o afianga o e kalesia fo isa fa pena fo yo nei la tu sauninga fa pena e le po na po ia mana ma foi fola si fa malo si au fa lenganga em fai on fa malo si ai le tino fa le tino a fa mai kala foi le ma sangi ai e pesa ia u lo foi ia u lo te tonu sa a malo si le lenganga e vai mo le tino o ka u mo mai le wingol tala a fa pe malo si mai le tu le ia lenganga o le makua e vai mo ia vai mo e lo tino fa le tino he a malo sila le nganga e ku ia ku le oso o e la kasi ale ku I mau le pu fo le tu le tia pula ale malo sila nganga e ku ia ku le oso ai fiki o nga fiki langa e fe mai le oso vai alwe moe anu moe nai le tai lava ona o mai le te me fai isa ma umanga nio ma fu mai ona ya ele o ke ile nga ngo kan ko ya talofa le toto alo mai ya talofa ba lo kan senyolo iyo ale mala bullo mo ko e so te simon mga wa vo le ko o ya ma ya ale ala e kalilang ku iya ya mal se me kalilang suere ku ollo ya ala ne pele ya bala nga kal pa wa se fale nga pelo e kele nga le ola va ben ola va venga ya ole ase ke se le buri nga e se ko mri ya so ya ya fu ya ko ya ba da ya ya langai le ni sang nga ngoma mari swai ia e vai va pe I mo ko malawa si mo ko mo ma ko pa fa ngi ma na ya ya ma ya ko ngang fa po ia ma tu no po ia ala si fa fe ngai ngai mala ko ni lava yo ngi bulan fa mang ku ma pi yo ai sa mo ia ai ngal le ko aftai ngi pe la ku ke ro mang ya sa va ngi ella ya oro kau kama ia man ia kalau melu awe sama nga ko fu le smari ya umfo moni ya lo fa ku lo pa nga oba o ya pa no kapua mai e mo ko malawa ya kul mu pa nga isi yo ma ko so ngi nga wa mai ko so ngi moni lava ya pa wole mi o le se lo fangi sa mo se lo fangi io awa foi la le pe le upu au no ale li fa o le fio langia I o ko fa fangi io foi a ka ko va I fa ngo aka ke lo pe wa se la mi kal va o le li fa o la mal la langia ko va la moi io o nga ya ra si le fie le ko ale fa fangi le mi si me ka we mo mongi lava ya la va le yo le nga li ai o fe wa I foi le fe al fam e mai maular ka sa o le na tala ya ya ka ko la va ke ni ka ke ro ya ya ka mo fi am ya mo wi am sukala iya pa ma le ngal ka mo vole le sukala ki le kuai ma tinga ma binga mo wa ngong ngai nga ma ka ka ma se pinga ki fa penga pai o ma yo kingo ya ye ko ka fi u ma pinga kinga ta se mo mo ma mo ya ke le ki ke ka yao vitai tele ya mo wi le ya so ele foi vai ngal tau lua ya va tai lo va ai ya ki ya sei foi o so lava bene o so io a so maliu ya e tele lai no I me fang tanga mfainga fai vai le po lama o mele tua ya so maliu nei le fai va le si foi to ina o le sinu o le fai va la to ina nei fia I al mengi o le pusi foi le sami alo atu ale o le to ina aso uma ko iki aso uma
ya wa kul ko inga molu fa fanga pus ya mai le pe tasi lua mo se mawa e wale le o laki le naso ya si fai mo ka ku vala ule fa matala tu ai le fa ngutanga pus ya la wa ya alwa ku le ko inga le jesu wa pe foi le o se afoi o se client ma sanni pe o se customer ma sanya foi le sami wa pe o so uma o le push ila le siaso o wakulo ila le fa makua pusi le sami pe o le mawa o le tupu na pusi pe o ria nga o fa ululungo pusi le sami vai mai la le pusi le sami le tupu pusi wa lo fa mai asito ina ya ona fa pelo le tala le tupu pusi ka lo fa si to sau fa ya tu ile o la tonu e tau moru tu lalo to ina e te tala no fanga pusi ai vala au mai lo le tupu pusi to ina ke ino ia talofa vai u vai lava male lo fa ya te o to ina ia oi so wang sal le ai vai awane e to sau e to fa su fua u vai lava ya lungia lava ia mato pusi la u fionga ai malia mai a fa pete mana o se pusi ona sau le e tu lungole o le sami ma e vala au mai pe fia la fa ingo pusi te mana wai ma o kai fa fe kai fa mai lo male tala to ina la kurola ke minga ia pusi te mana oi ma ia le ina sau fia pusi ma inda pusi se lima no vala au le tu pusi vai pusi ki o le lega lima o ko iga yo o mai pusi fa ia la mi ona to ina le sia so ai tu pusi ko mai ia talofa la ufionga e kuli men ka pusi se van ya ole e pusi ki o le lega o yuka yo so mo fa il melna manga ku o le fa e pusi ia e fai ko nga fai el ko inga e fai la momentu e tapoleni pe a fi le meni o la fai la le tu yele pe fai pus o ke lo le me wotu wa mantu le wa so uma fai mela wa fa tau yele fai pus wala ngi la fai wa matana o ke mi vo wa ku bale e se la fai alua kulo mal ko inga wala lo la pole ale mele la ko a fi wala se la fai la kulo mal ko inga ku tu pusi wala mo ko pusi ia la o fionga fia sa pusi fia ngi pusi mo mia mai malia la o fionga mai ka pusi nga se fulu kuli mangi pusi se fulu e mai ia le a ke ko fe mai mal to oi kalila fa mole la o fionga le tu pusi fa ia ku ia pusi se fulu sa o le pusi ma mai langa la fai ale ko inga me kupu ia wa le uta tu telanoa I tulanga piona ia ta penanga o tonai ia pe foi ona ia le nei aso ia o le aso ferele le aso hoile ai tele na felano no ai tau mafutanga e me fa pena vai lai ke uma la fai ia ela kula le sami hoile le ke ko la kursami ia nga vala aule le ia po le ala ia saule ia ma mailanga la fa ia fi ai ile te mo wanti o te tolu minute te toe on tale o le tu live o le ko kala ko lenga a fai e ia ni se te fi vala mai ina I pese moni mana fa le nganga ia masina o lo fa nga fa talo fa o le ta punia le tanto por clame ia le foi vai ngoni tai au le tu mo nga ale fa le bale si fa sala lau le tu ep Olo mfaiona fa fonga ye le tu epi lunga tatu wala le tolu le famo i vatasi tesi mo le tasi o le iva lua tesi mo le tasi ma le tasi o fitu tesi mo le fa talwatu tatu to le we lunga le leina talofa malo o le va ka le kava ia ale ma ke ko ya kula I pusi ni ko mai ma mai la fa ke ro la o nga wa so ia anga va kaulangi Papia,
Ia pusa se fulu a fel fal singa me se foi le TV. Ai. Sa ule pusi manga il fale roe, me sanga foi. Mai se foi le TV. Ia ma fui ale ki. Ah, vetai manguia le ngia so. Ai. Ale dana tatu leina pe ini se to fi fa talofa ya ta pena foi ma sauni. Ya wa foi e tu lango so ningo le taiao ya lo fa benan ta per tatu leina telefoni. Lo te sfalu o ma lo te sfalu lo talofa toto. Talofa, ai. Ba lo le se fo mo le ma. Yo te fie va tu le pesevona le va casa Yesu elo toto yo mangalo. Toto mangalo. Ya e fa mangalo fo na pusi we au ma. Banguia le seca. Ya se fu. Ya, talofa ta toto. Le ai. Ia. La ngale wa e fa ele me. I. La la vai mai do. Wala le pusi sam sanga foi. I. Ya, se ringa le pango ka ka wa ku foi pusi. Ia. Wa manga ola ile mawai. Foi manga o pusi nga kala foi leli. Te le la wa ku le ka o le mawai. Au le nga le pusi da nga kala le. Ia. Ya me ka ria la wala au le kala ile lo le sami fa pe. Ia o ba aula fa penga ka le pusi da le sam. Ia o ken kamo o nga wa e fa nga fa mero pus. Manguia le. A vela foi. E nonu sole. Macau kia. Ya. Ale temo le wat. Onde se fu o joga ko nga sala nga kau fa mangalo ele aso nge awa ki inga le fa mangalo aringo ai non o nga sala o kau fa mangalo le aso nge awa ki inga le fa mangalo ale o tasi fu minuto tono tale o leiva e ai le tautu nga le tu pi ya on fa ina fa fo mai le fa nga o le tai au va dalo for toto. Oh, Malo, good morning. Good morning, o favela. Oi, talo fai. Wa mai favela nei tai. O makala lo fa lo. O ka silafia o le fale o le makala. Vai. Ia. Ke ala e ke anu le lo. Ia. Ma ku e fale lo ku e fale o. Ia. Ai ala e wa ke re o. Son. Kan wai fa nga me ara vai nga po. Le lilo ku pai. Ia, o le la fa karo fa ko ngi ka ya le o fionga. Aftai. Ia, mang ye kele tu o la sale siaso. Ia, sale siaso. E ta wai la ya oi. Ile fa manga loang sala ngongu. Ia. La ngala tinga si da fia ngongu o le aso mari wala fa ya. Fa ya. Po fe me sanga fa ya isa yo o le aso lua. Ia. Se ko ye su ko fai. Ia mangia kele ale le aso mari ka ko kungu. Aftai. Ia fa pe voi pa anga uma la leo. Ia le foi vai kwa il fa de olo. O ale chele ka mai fa ka masima. Manaya. Pa ka ri suka ya wa le fa de olo kele lo fa lo ka mai fa de olo a. Malo. Ia. Ai ia mangia foi le aso mari lo sunga. Aftai. E kula mai le foi nge ya so ka ko eva pe lungo le ala leo. Aftai tele. Ai o ke fia eva ku pe se foi ngale. Ta te oli mai le au fai pese sempia. Ia, ta te oli. Ia. I fa mo le a. Le fa tele fa vela. Ia, fa foi. Ia, sei foi. Ja, maar dan over het favela, maar voor mij daar in Loa, ja, in Livanga le Taiao, in nou te wat minuut John Tan Oliva. Fatalo foi le sunga ya fits falesia se fu mruia un solo fanto na yo wainga, si o tamai sa lo fanto ma yo to fa fin fa na mruia le seta. Ya mruia foi le seta ya lo sunga fits. Ya me se o pa anga ya tatu le tiolo fa ina fa fong mai. Ya ile nei vai ngole Taiao. Ya ili tatu te tua ya misol tatu klame o fa talofa mana ye tatu pese mo mana talofa o langi mama alo la por soiku klainga ya o tia verdad que pese ngale
wa so le vasa so le late aftai ya ma uia wale so maliu ya fa aftai man we fo ila so maliu ya so fo ya so fo ya to tasis datu to tasis datu to ya on tapuni alo ia le on tatu le telefoni ya e fa bela na fa wa tu nai tatu fa vianga bala musika na fai on talo sanga mai lu tatu tinu ya le taimi ya on tai ao ya o fa bela fo on tapina tu wa suninga inisi la to amata taliva ya fa solo tu ai ya inisi fa mo mfuanga ya ile nei fo ya so talo fa tu se to fina ya beta ma vuta mai nai mani no siumu le nei tai ao ya mana ya mai le on siumu beta ya te tono na wa fengai fo i ma tulanga ia o faiva matiuti amanta ia o le fo ia so Talofa tatu toto. Good morning Talofa malo soifua. Ia langi mama. Ole wala awa kuingi America Samoa. Oh, Talofa. O amai. Manuia fastai. Manga ia fo ile sulo la. Manuia me o mai le lo fo malanga le. E a mai le piscina o ka usa i mai le piscina tanto tu nga fantas bonga e fia fa solo a qua. Ia la e fia uranga nga malo. Sawa. Iyo. Alo fai. No mai na sito na ina wa te lona was to na yo to. O ya sorry, aso to fio to. Ia asto na to ya mana ia. Mana ia le tau. Ya, file mo me uma nei se me ngase. Malo. Ia le sa no. Ya, ngofa. Nga. Ya, fa tai mo le va no, ia fe mo le se o fa anga ina yo ai nga se le mo le tinam tu ya rosa ma ne se afu di malfana. Ya, me se fo ile usa ya le sa malfana au i se tele ya le pata. Ya mana yo ai nga uma me se fo ya nga se tu lo e fangali. O na yo na ai ngai i savai ya e mole tsoi lo fa angam fa manu yang ole tu ya me se fo ile le asamali fa man ya fo ile le tu ila usunga tai male tu mai fo ni tai au ai o te fia mana o mia le pese foi la o le mana tua le fanua i kete semane kete semane i fa mo le lava ya male ava mal fa alo tawai ya manuia le aso ia fa fa tele manuia fo ile ya so alo fa tele atu ia fa ia sei fo ala ya le mo mai se have no da start over la o mai nai America Samoa ya manai vo ia na ua fa fo mai il tatu tunu ya il tatu mon tutu oi fa Talofa toto Talofa tatu toto po mo mai Talofa ya le se tatu toto Talofa vai malo le soifua pi man welingi aisa pia eva kwale ele leime uma na fai Yesu ele leime uma ya alofa tu vai ele nei so mona fofua ya fa time luele mo ia fo nei ya soifua ya tatu wanga ya tula si tali holi si tatu vla Talofa ya malo soifua malo le soifua ya pakalo fakula sunga ni kai au jangan kerja o paanga umala leo mule ko paanga su ai ngai ka ko ka jangan kerja paanga kula ya mangial eseka are ngakai dia ya oli ko ku nelang en ka ko ya ka ngai familia le ko la saunga ko mo mafkanga ni kai au ya ka ko ka felang nga umara le kaulanga ku kasi no sia Yesu mo ka ko moni lava ko ilo nga mga ko mo ka ko kanga kale anga nga sala moni ya be bo yeri ngai kai au ya fa mangi ke le ale ku ne ya so kiu ke fa yo ne ya so ye le ro fa malanga le yo de tua ya lo fa ko mo la su lo tai ya fa ya so ya sei fo ole teblo bon tilo to mi do to na ta leon liva
ia ule mafaila va on o tau fia tatu palau na tu fo i to tele inisio lo fa pena ona fia mo mai ona tu lo fanga ba talofa tu tatu to le wilunga le leina talofa ia ma lotina ma no la ia lo fa ko foi ko inga ngai pa ka lo fa to mai o mai oi lo fa ko ngai ko inga ngai ya lo fa mai ya ai fa se lava mo ngai ko de foi after lita ia e sa pese ala o me foi le ala ka o e palolo mua ya so se palolo mua lava tanto oi tangi tui ole apo leo ki po feo ye no kui leo tunga ma we feo tunga lo man malo ia le maua o maua ia le maua le tapololo mua na vai oi Really? Talofa tina ya lita ya ina vai mea ya talofa tu te tina ia fo ia tulanga peona ia ia ta penanga mesuninga ya lea sapanti pa ia ole tua talofa ya ai o manatu le wa tapuni alo ia tatulen telefoni ya sa tu atu lava noa na tu alofa fo il tatu tino e fia moli ya fa talofa ya me se fo ya onai pese moli mara ya mali fia tala no lava ni ya sa aso fo really ole na mali fo o makuanga lo ma ya tia ole so ne la fo really ya le ofisi da kusi ma finil no video mai tutuila o lo fa po amela kwasko nga imalo mangaku o ngila sa ya ai telovo ile sa faina wa tu sala samla somaliu le utatu fa nantu atalvatu ya tina sila mruia le seta fa longa tu le programa from Brisbane Australia ni so la to mafuta militatu YouTube channel happy Easter lo suga va ai ma ya pele fu papa ya mesa mentalita malisala good morning from Manuera New Zealand ya malola vale on sa ya to malo foi le fa to yo to favor mo to tute ya lo to nga lu e mpuno wa yai ya no pia ina tunu sai matangi wa mduia tau si o tatu wainga ya mai si o nai fanau ya mai la tu uma ya lo fa pena on nga lu e puno wai so se favor mo so se tute o taliva e manatu le o me foi le taimi e taulunga le proclame nei ele fa pela taulunga proclame ka ko ma vai ma to atatu tau ma vai ste mo le fiafi ai o le taimi nei le ua taulunga atu tatu proclame o le Talofa Samoa pe yo nam tamai le afole tu la ono se ia tau mai ya ile nei taimi le tau le iva fa tele ila tu ma Samoa mai le no so tai mai ma tele no mai fa soa ile tulanga fo pe yo nei le tatu tala no anga o le taia o ia tātou whasoa ia wala foi ia le whamana tuina o le maliu pupuanga tia i o le tātou uli whaola i lunga o le Santauro na vea matongi sala ia oe mau i le ango ngoa i malekele o kaku se maleanga ai kaku whaasa kaulo foi ia Yesu Kiriso ioi ai le whaafitai ia lena maua mai lava no le totele ia e vala o mai iai ai o le isi whapoponga le tātou proclame nei o le Talofa Samoa i la songa fua o le vai a so a sau ko le songa fua so malolo ya le whapena fo i ona i le tātou proclame na le Talofa Samoa ta afalono i le itu laiva ya mo le temi nei manuia langa yantu i sauninga manuia fo i whainga malolonga le awhengai mo le tātou tino tātou whailo ai pea i le ang le malolo fo le tua ya ai mo le temi nei whaasoi fua ia so fai ngata ma fa anono
loa o ngai tutuno pango tatolua le faasa taroinai oia le tasi ua tau faalili le isi ua loi matabalingi tele matau ea ina ua tasala faata si malene tangata o le alo le atua le ali ie I feel ilo malo mana tua maya u o tangi le pangota le pangota mafuta maoe ile